Ne vem, če mi je bolj všeč mača ali loti. Mača, fiks mača. Moš priti na mačo, ne name pač. Ne, to pa ni bilo. To pa ni bilo prav. Ja bi ga pač. Samo mora biti tudi ta del, kjer se pritožujem, pač nujno. Žiga Štiftar, ta loti je ful lušna. Kdo je to rekel? Žiga Štiftar, 1,90 m mišičast. Okej. Ne, hicam se. Ja, ful hvala, kaj ne rečem. Čeprav, ne, veš kaj, ne bomo se o tem pogovarjali. V redu je, hvala. Hotela sem reči, da se mi zdi, da sem ful lepša. Roti kar... Srce razbija. Hitam se. Pač jaz sem hotela tako, tega ne rabiš za to video, ampak meni, da sem ful lepša živo, kot na kameri in meni tako ful veliko pomeni. Ne, ampak res, jaz sem toliko veliko slabih slik sebe in tako video, pač meni se sam genuinely zdi, da tako, da kakšni ljudje izgledajo boljš na kameri, kakšni izgledajo pa slabš in jaz sem oseba, ki izgleda slabš. Ampak pač vseeno sem ful vesela, da je ful še reče, da sem jim lušna, to pomeni, da res nisem tako grda, kot se tako počutim na kameri. Veš kaj mislim? Ampak tega ne rabiš radno, to je samo moj tako. Bobo. Pač ne rabite. Lahko pa, ampak da ne bo tako pick me izpadal. Nisem pick me pička, okej. I love myself. To moraš tudi dati nujno noter, da ne bojo biti tako. Ona sem fiša za komplimente. Okej, to moraš dati noter.